This is chapter 2 for a better Ghana. It did be Nyojinyan kupondie no dina Samson no sekwambase uwe ounkwa otiase. National Democratic Congress, unity, stability and development, one people under one umbrella. The late President John Evans Atamil Satitineba John Dramani Mahama Yi Nodio Mana Shanensa Montuma John Mahama Montuma John Mahama Montuma John Mahama Montuma John Mahama Empuntunyumantina Emrantiana said Namabawe Enkokrafo Emrawafoni say Montuma John Mahama Montuma John Mahama Montuma John Mahama Montuma John Na Elijah okosoro no de na hodi my Elisha mani ye adwuma bro Elijah adwuma no sumprenu. President John Dramani Mahama obeye no double enko bi kikase enkoyo enkoye mponi let the oil flow enkoye mponi enjoy your singer's fine. Morning in a free school uniform saba it dey be exercise books teacher no double education one child one computer NDC wa kene padi mamabuno enti wa kofa youth in agriculture ba media nyamwa say na nanuma kua fo sere evi say wa to kokomo na wa tete fertilizer so youth in shabata coastal sanitation bamboo processing and ICT and Yaman train and Kenya transportation and super applying and fear nine for you. Adia Yan to Minya economic growth. Baby, I thought that to a chair. Sada Tamale Teaching Hospital, John Bepainitakwa Hospitals, John Nkrendeshi Hospital, John eliminating thousands of schools and the trees. Tetakwashi to Malam Junction, Edemuyopo. Now, when you say 4 years, I had dear man or the universities I can see me, our brand have for the voter. Onyanko Ponshe Moses son fan of mine, Kobosha assassin so. Nana Mamanu Atete or bread donti. Onyanko Pon friend so Medina Home. Na Joshua Mum for man Kobosha assassin so. Said the Ghana Besha President John Mahama son or the Ember Kobosha assassin so. By the power of Jehovah, you will get to the promised land. Bismillah Rahman Rahim. Hey, my Lord is good. 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 So nyami wa wafa ina no new obedience. My Lord is good. Onimu wa una yen ansana owo. My Lord is good. Na so tamfu tu so sa obe wetre no ahwehwe aso. My Lord is good. Na wo mo wonyami di na wo sopo onyankopon ni. My Lord is good. Onyankopon osra David nguno ma Solomon nyansanwe. My Lord is good. Now dear we are smafo sanyankopon ni okokro kono. My Lord is good. Fa ohun to no so ohun when masudo be my wedding kunim pre no so. Na double oh. Everything na double oh. Na double oh. Everything double oh. Na double oh. Na victory double oh. Na double oh. Na blessing double oh. Regions ni nyina se better Ghana agenda e dey big keke. Greater Grammy ni nyeko. Na double oh. Ashanti region Moses sai otufu na nanu. Eastern region
President John Mahama ni rain fi muda. Northern region wula kenyeli. Upper East yamaya tibo. Upper West yeyel kabo. Oh ahafu moreme. Western region munguntu numa bafia. NDC Mode, His Excellency John Dramani Mahama, His Excellency Kwesi Emi Saafa, Ahombrasie, Tima, Ehumobro, Onyamisuro, Odo, Ahoshesuani Edumadi, Ghana fo nyina se, Monfa yanko beta Ghana bosha asase ne so, Onyankopon ene esi hene. Maybe assassin in a view. Before some of the Casa, I make it to Mampo, you know, you're in the past 60. I can't do it. You're talking about the card of class. Not everyone become a dog and great one. Same for medicine, I am a for the material. And come from Fakuma, people are more kind of grow. Never will let a party to go. There and no, I'm proud. Okay. And then I made them so today we are what I said. Ye, and so that's what I want to be a day. National Democratic Congress and easy. And I want them to go on what you said. I was saying you were on my pay. I was over cheery. I found you were Mamma. Your winner, Quaba. Your Mamma Quaba to the great party. NTC, I'm on your Kuno. I mean, and Shamopa, I did your former my idea. Mamma got trust in Mr. Mamma, you know, when you never. Mamma trust is Mamma trust. I found you be a 2 women, be a 2 mamma, be a 2 mamma.
Aba. Yebesre ebeso bia betenase. Esrema metenase na enche yebehye dwumadi no ase. Shalifu anamo obi obewu obeso oba beche bia wona mo invite wo mo enche yebefiti dwumadi no ase sanse. Yenibre Hello, team. Sir Sabi kan ya sewa na habaye shipanti amoba na mabaye hubabi okwa. Now, social santria atu fefefe na se anyaza former chairman Erma NDC Chastira na fe Zongo Penifo ana asto santri kama nananam ahimfo. Yes, nananam ahimfo. Omono ho abo ana fe imam fo omo ko fiase ana omo to santri kama sabi brambi na sense na mahabe she se yede nananom nyina no na ewo krim tu dwuma die bia wudi oso to safre nananom ne ompanifo no so beta akire ana sabri former assembly besmienu honorable Charles Taylor ene honorable Abdullahi omususu edi nananom bi ne imamfo omunyina no edomani onyamba betai maburu dwumadi no achi amana ye kama yadomu nyina ase yebese salifu wone wayi no mape baabi a aminu behepe baabi ma nananom transfer na ye besrewa Hey, Charles. Okay, ma'am. Wakunja nusu. Abasa. Aha. Besemo. Aha, na Sera Sabi kana mape babi ari ma Sabi midikaka say ahwe yankunya no ayasem arrangement ebi beba etina maka kire youth no say program no omudi mu na yeye eti omo sori nyina omo naso na obi a oba bia no mahia no amadidi na brɛ enkunya ni sha ebe ya arrange na makofa bi na mode abeka ho na ye fefefe Don't be a baby, I'm not much, no more their brain, they're too jar. Oh, the whole room, no, my don't confirm for the meantime now. Young introduction, no. Come on. Oh yeah, branch chairman or SDHS. SDHS. When I chairman, I said, "Maybe chairman or president, premier, so that anymore." Okay. You would say something be up to me and him for. I think I told Great Warriors. Yes. Great Warriors. Yes. Santina. DJ Mama no fanchia, Mama no fanchia. Mama no fanchia. I told Soja. Great Warriors. Great Warriors. I told Soja. Great Warriors. Why are you Great Warriors.
Tinimu ye papa. Ina na ye Kofiase eyedi Madam Naomi ono so ye executive member e constituency woni awachewura osi wani ni na obedi ne china esusi ono so ye woman organizer omo soso odwuma omo chia fe aga mabwa yo ura me do wase yo mesem no bia pagere mu ye de ni mo nyama ma oba de no mesrem otumi ni ahodin nya ura na asinka odin da ejawu na otumi adi nyina ye ejumadi yi hye wonsa ejawu ni mabode afiri krokro so ba papa fo mbedura sumbim ye kwa woso asado wanko papa bekan hu jumadi yi wankasa pabobu na kasamayin ye be yo haw bia wa nyina no amaye ni ewia ye de na ase ne yama bekan hu ne ti udimunti amen Amo ensema ajama abua yebeda ye papa no as ye ka founders of NDC ewo mampompatem ase ya osusu okan bramo a ono se constituency executive members enkebetime na Kofiase executive mo nyina maka mo ho obo mo bia ba makoma ni se beboni din a emoaye ti ne sadia I will be there na man kobeka semetano Tumedi no yeguso sabre ye de ho ahye oba de nsa ye fa kwanya su na ya matiti ne nintama ba wo ye nyina akwa aba sabre Santina Ewodrim no Mampon Constituency Deputy Woman Organizer Madam Sevzia one Constituency Executive Omosusu na Ewodrima Omotia fe kama yes omom di kan me no ye drivers no omo say executive members no so bodiem mo amotati GBC no papa yes, well, suja kwampi before so sa no mo ehihye wo mo omo chi no so na nadmo coordinator Heford Manu ono so one chiame ya kwani ya waje ye ka ona eboade ona bu Sylvia Kubedi assembly maya odi makuti adwosika me se anada bia na yedin samuade ebetu amanfo trimu sao time changes for example for Jenium no esemo amopa bi ma on transparency woman organizer Francisca Salifu mopa bi ma Salifu wey e ma ba wa no momra Salifu me ba na mo transfer momra me wa fasi monira mo transfer sense Tumedi ni kusua ekosoa atiti na nintina aba woye kama sabre Santa Francisca edi eni mode ba na ye Mampon Zonko East right executive members yeto yensa frɛ omo se omo somrana omo meboae omo susu na wo dwemu a Madam Francisca edo mo chia fe eno yema makwaba yema mo nyina akwaba se mo youth na mo ye program no momra youth no youth no obi ama momra me ye program ma me nse so jeni mo nyina ye chi mo nyina gina vantage point mo to say ye bo obi din a na mo di nanim na mo de na bechia mo pe be ama na tena ye hu omo no ye hu omo Moe, Momo Jumane said, I'll go money. So, what can I say? We did go out. Made
me family senior group. Mami na akwa brother ma. Ono so program 19 ofin kan aba. Ono so ten munyam eba betai dwumadi no achi e de amaye. DJ my drum bako, my drum na yefani asa na fei. Emeyi etitrafo no na boafo na yekwanim. DJ my drum bako. DJ my drum bako ana. DJ Milo kika na aha wo point papa from an pan by this time nyasa one night okay can video DJ yanko Onfa na nimonyam emeta dwumadi na chisanse emabru no botae ne se omode pedom ede aboa onabo Yakubu onene papa John Dramani Mahama eti yamana kwaba onabo yamana kwaba pa fan gentleman wayade sede na meka no yetuensa frɛ Nyankopɔn se omra metra na gwam Awurade ye honhom menu nyina gidi se Awurade wo ho ala wo ho ntimi no kasei Awurade ne ala omajo omagwa atramagwam dadada ye ko dwumadi no so ye ma honam afam ye ba honam afam a emabuno no susu no nyina nantimu atoto wonsa omototo wonsa frɛ nipa bebrebe wona dwumadi yase no obetra eponiti ede amaye no omodoso ti ye bobo omo nyina no edi ede amaye eye opanyini asibe boache oye branch executive member ewo presbytery sonda na nim ho mene na ho no beja boache sole na ye nyina ye hwe eja boache oye obetina prono eti ede amaye esanse ye constituency no ye wo ye na no ni constituency chairman Kamel obeba na onya meduru ha ne de na ne vice chairman susu no efiri kofiasi kodua na mpanye se ode hia nko a akwadwane ntino na constituency chairman Kamel awisa de hia na ye bo asia ma asum se ono susu ontena agwamne ma na odi dwumade bi owia obeba na ye bo James so be sorry na ya ma osusu akwaba sanso na ye constituency youth organizer say oye babunu ono krona no osaya assembly member ewo chimfaso besiase honorable Philip Azongo honorable sanso na ye deputy woman organizer who say ye constituency executive no ye kan say yes you to organizer ye babuna oso obi ahun say oye babunu to ne mabunu ye adwuma o ahoden one mabunu nyina no e de ye adwuma ogina na so sanso na ye deputy woman organizer madam Celsia madam ososo omo nyina no de omo nimonyam besramo ya mama mosem wai yesramo a sanso na ye wo ye yankasa ye ba ye de hye me name no me di mfum onabo mfum o contest assembly member ewo ahembronum babia ejina ono soso wangu ne ho animu ase na on sese no agro no sanete onabo ososo le na emo akwaba yes na ye wo operations officer director Edema ye papa John Dramani Mahama yewura yewura ososo sole na mo odema ye papa John Dramani Mahama ne ba onabu Yusuf Yakubu mampon constituency na enye fedi agro atino
no sabre empanifo a omoso so age pene se amobetena eproniti ede amaye eno no obi o bia no abusuafo munnyina mo sefata nanso se de empanyi kase dwumade bia no setie bia no sese nya obi a ono so obetena agomde amaye ti obi bia no yatu ensafro ebi kra na nedi a omde breme no ebi amani na hu ne yi na bofo aso a enya me boapaye nipa ho adwuma na se ka akoma se ne youth for change dwumadi ososo no baba betena agwamu bia maye ya ekonwa na wo ho bebrebe oba na betena semaye ya okay beda wase na yatoa eye dwumadi no eso enti no ebre no ewiem no enhyeda ohwawia na ebona enti Romeo okay yes emre yabekọ atitrafo no ho ade check akansa sabi dwumadi na ne o mame na legasi akura maba pana se ye maame no mo ana omagu mane afi kama omoso ato santra omoba bachia the youth for change erba ndct omo ne bari sabi amada hofo omo no omo yeku a motai onabo yakubu achi piafo sabre ye maame no mo ada hofo soso na ewo dwuma so ma shom t-shirt kama omo so na ewo dwuma omo chia fe Madam Francisca eti on enim no okay DJ Mabonyo na omofa enche na fe sabini chairman ni komo wie na fe purpose of the program no na ya dia tu chana bibia aya kama adisa aso aya president erba aya Saint Boniface one in sister Fati omoso aba omo buana chimodi no aya successful. Thank you DJ Yedase. Yabe call to training hona. Yankoje na no do sem. Eja wache. Kakra wo de emaye. Eyeza. Abusafo. Yeah, aside di kaloma twedi ampo. Se wa hwe so ma enye de so abetu yi. The Tosimi no silver busa from a cashier in a paying an from a job of Yasa, Obina Jabba, when you mother Jabetina. That the Aka come and inch. Acuniano, a demand in my soul. That the Mekachema Titian said, Papa be so bestia. Papa be so Pacunia, didn't hear. Papa be so bestia. Papa be so Pacunia, didn't hear. Acunia, and Tia, Acuniano, and was some near Babacan to be untamed. Maybe Uncle Damas. Yada openness be watch ase otiteni wone dwumadi yase ono soso ose dwumadi no wasom aniti no ono kwa hoden timi yenyina ne yenta na chi na dwumadi no enye fefefe ana ose papa bi so pestia papa bi so pakunwa ati no de he ana esese yedemano akunya esanse hoho ba fia yamana kunya emane tena so enu tina ya hye enkunya na kunya ene yetena so sebe enye sia ati na sana ati sanso yehwedwemu a yehunu mampom patam hanyina Sia College say this for yenhia papaya omo yenuanom omo kire ya dabi konkolo ne nkrofo ohu omo sa no omo ne fro omo so ye operations papa odo omo na ade asem ndc mampom omo ne kura omo ya manu sika ba ye de wai mama Malio amani me no na pray yo ukwa broche ba ye de mesemo a Francis ka be momba bi ntamae Francis ka be momba bi ntamfa mae ya mani no
Sika ba no ho. Francisca, akonwa no mo fa bi mesi canopy na space crowd dem. Ai. Salifu. Enyina ho bra. Uberi hwa yi no ma space dem a betri di konwa ni bi a hye mu. E ho no canopy so ho na ntena wie mu. Mama mo tuja na wo hye program na nyina wo saa ni hawa ope. Be active. Na you smart. And be mo so shi. And that's we don't want to more for the mass of work. We are so yes man I active. Fantastic. It's no. I was saying for mo fa konya ni bi mo di hihye mu kra na ebe ye yie. DJ my jumba ko na fei de nti a ye nyina ye hia se no ya to ensa frɛ emaburu no baaduni no de aba betudwa e de amaye. DJ my jumba ko adwum ni si a na maburu no dwumade na mo hihye de nti a mo ye no baba no de aba betudwa na fei ye koye ni na ene ye ba ya pi kakra e de abuo mu dwumade ni sansen panise sebe yen kwate adrumra eno ane aha so owuram sebe kwachi so adefa esika na de ye edi oba bibi kakra bi awo ade beboa eye emabunu dwumade no ne de atai ye yankasa ye de hye ono abu isivia ku ne papa mahamachi no na so kakra bi no na de aboa ye nua ba makwaku na ba odi ka de ne bo mu ade aba adana sise nyame ohira no DJ are you ready? Yanko. Hey,
akyire sima bɛsi num ɛna yɛde ɛma wɔn ɛne ti no owura salifu wo ne mo a mobɛdi dwumadie no ɛsrɛ mo ase. Hello too. Abusiafo dwumadi no yɛtoa so sanse. Dane panifo ɛna edi dwumadi no etide ɔmo ɛbɛka no soso ɛwɔ sɛ iti ne edi yɛ adwuma sanse. Yɛn nyinaa na edi dwumadi do twa sɛ nim sɛ n'akyi akyia wɔn na maburu no dwumadi no esanse yɛ maburu na ɛyɛ na ye konkronkro no bi so a maburu no bi adi nka ye omode ya ozo to nsafrɛ ya ha maburu no ma omokota akyire wonne omonso de yesusu no omoso to omsafrɛ maburu no bi fifi konkrro bi so a ye ba bɛda omode na sana no sabre santina chairman kadima edi animo no Kofiase ahembro no mempɛhye egyina so a yɛdi dwuman assembly member ɔwɔ mpɛhye no so ɔne unit committee for ɛne ne nuamanum ne ne maamenum ɛna sabre ɔmo dwemu a chairman academy unit committee member honorable James Ajeni Boatin ahembro no assembly member ɔno ne honorable Fum contest ya ɛwodi nkunim no ɔno so wɔ ha Oba abechia kama eti ebese se you to know Salifu oba omu wi a mbepe ba bia mo matena sa Salifu ne you to know aha omu wi ya no sanse ko ne bebrebe aba wo ye ye be fa kwanya so na yi wo mo akire na omo soso no abedi asa kakra na ayefe bra eguso aye twen penifo so mbeba na dwumadi no yatoa so eno ahembro assembly member oni unit committee ene ni nuama no mo da so a odwuma omo echia Salifu say ne wama pama NDC emabunu atimi ase ondade afre wo penifo say o machia na great warriors e wo aton soldier na sai mabunu agin say ye de ahode yenyansa etumi ye bibia ye de boa John Dramani Mahama onu ne ba Honorable Yakubu Yusuf na omudi akonkode yes we nyan say efi eneko no ye bobo ye ho obi aka no ye nwafiem ye nkwa bonten ye dwumaden efam wo NDC. Great warriors, we are fighting for victory. Great warriors, we are fighting for victory. So we are fighting for this no. Ede ma omani nyina, ne de amagana nyina, ne de ma John Dramani, especially the ABC da. Eye, Honorable Yakubu. Ebibesi. Eye so. Ede mo nyina asi. Great warriors for so as say almost so do man be same atu edwa atino baba yefre Austin yes Austin Asatima Paul branch I can therapy me come Mr. Mama ready na baba
na ma ba to aso Amstead Amstead Asantema Pond branch aha omna eba no omo ba be kan asem ba ko na omo de kire e mabru na bibia kama aha me hu se na why na envelope no kuta no Rahina ne aha mo fa envelope na fa bra envelope no kwa no ho ne se fa ko gina na okay ayezu we are mizu ayeza yejira ha cho ayezu edikai ebeda mo ase hey wey yes efiri Amstead Mampong campus ba twi no anhyara nkwaye nti ya ba ba chiamo ebegina ha honorable Yakubu afiwe ye be break records no Kofi Asefo me say afiwe ye be break records no fantastic yes wo kone papa ho sanity honorable Yakubu kone papa ho sanity ti kakra me o me ka kire mo say wo obuseni bia o fiwe bia mesre mo Momo Munti asese afiwe honorable Yakubu wo kone papa ho ente dia wo se onye no obia nta na echi no nkoji enkune no why meda mo ase ayeza we are mizu thank you yada mo ase yeso so yada mo ase ewo mo so aha Aritino Yaguso Sabre Yabako Royal Ladies Ewo Arijan Royal Ladies Namu ba Royal Ladies fantastic Panyame body fu pa Sabi Panyame body dey fe mo fa die my day anwa de o kan wa fusu nya bi abeka Madam was a pay for Monsieur and I am passing a near Yamoya, the Odom, and the Bobo. I'm a Yamaya, I'm a Jubadia, I have a fair. Now, Kofi Asema, I see had that. Now, so you share a whole far, and what door, and in penny farm was young Hanomoa. Now, she say, it's just a Kofi Ase, Moyabako. Now, bet me up was so am my papa, Honorable Yusuf, any papa John Dramani Mahama. Ati mi aba power na adesrade aba ko na yestramo adesrade aba ko na yestramo Kofi Asemai emraso se Kofi Asemai mumma mo ho so mun kanya mo ho afi we die nyame ya adomu a MP no ye nim se eba Kofi yes, I'm going to say my mom. Yes, I have the power of fear. Oh, yeah. Yes, Mommy, I found no more. Mama, I need my day. Now I found my papa. Honorable Yakubu, no one's in my power. And yes, I will say, Moya so solo. Mama, real fear, Papa John Dramani Mahama. And you see, Royal Ladies. We are the best. Yes, Mama, real fear, Papa. Honorable John Dramani Mahama. Yes, Mama refi every no crada. Yes, I said Mutunina, and I'm to Mama Hama, Sabaya, and Jumana Bayamre, and Amaya Papa, Honorable Yakubu, Madam was say, I'm Michelle for Yaramase, Royal Ladies from Adija, Bonsa from Mamo, Omaya, dear Papa, and Asam get to a party, Mofa, Aria
sabi beba na me say mo panyumri a na maboam ho na DJ Miro ebe kan ho na wape the sweet song area mamo na matwa monase kakra na chwedi no aso atima konsonti yasrama mamu admaye mum sese anware guso a ye hwe se bibia betimi akama kama di royal ladies anisi omayade omayade pa anya sabu anche Ted Alex constituent organizer and the parliamentary candidate Terma NTC honorable Yakuba Chebia almost over to me touch it down and other executive almost free as Santima Pompet Bana BPS so at my comment DJ Milo say hey I say what DJ Milo or Shan was a child and then the Ajme and that's a good show. Hello to Milo aha why in there my family red card my one ram the water nano ebe ma Milo you want to do to for my na you Milo me can't this do more Mr. this before you Bon people fortune omoba yetu yensafre omo amayeso meda bia okay enye ntokwa omoba yeah amayeso ma ye no yeah odi ogomo kwa mi akere odi yare odi ogomo kwa mi akere yes Name of 5 minutes, I don't know. Coordinator. So, hey, honorable one in the champion, or a treasure. Honorable Subaru, former constituency chairman, former assembly member. So, how many executive of the person? How many executives go for Fiasi now? I want to something for bad. On my
Thank you. I was saying for me, say my son, I know, and then to quack. I am to say, it's sunset. A Bible quote, a Bible bar, not in the pound. It's a baby, no such thing, and I come home. The son of my tea, overcome with the other candy. Young contour, the sunset, quite ended. It's a vampire set to Pennsylvania. Then I wanted to say, I see Yabada Union MPP for no as every Pamano, Yabatu yourself from no Sodom, what the Maya, Amadi Abba Abitai. Now, I return baby, I had to know. Yababot the Ama, Equona Kaba, call me Pamacho. Victory Warriors, Panchamuaha. Victory Warriors. Victory Warriors. I great enough victory. And so Nemedica introduce no. Salifu. Ayamienu, Pekuni. Okay. It is Saturday. Yabamamunina a Jumba. Yes, I came out. Let's go. DJ, I feel we are more we are in the part 2 and this keep paluta your call. Sabi you when I wait, stay and I wait. Yes, sir, you know how Mumla general song. Mumla. Now, no one for to swing your hair, or this was I offer Robert Bonity. And I know man, you and as a
Money kuma sasi. Yanko. Youth for change, you almost have said to sky, youth for change. Hey! Okay, more fast. One can say, "What me more fast?" It is say, "Stay on that way. Stay on that way." Away the doors, Abi. Away the doors. Away the doors. Mama, tell us. Stay on that way. I was away. Stay on that way. I was away. What the people? What am I has? Stay on that way. As I away the doors. Yeah, come here, mistake. When you're still on the way. I read the dozen. Fanko mama man. Fanko gift table. Yes, I'm a kind of to you. Be able to access us through TV. I won't take me be alive.
wachi aha na fe ya to aso ande sabi ya no fara to on ma ko mumra mani na ya nye tatam mumra mani ese anyuma na pe okay DJ me away yes last one you go ya na aha yes bra faleni ya bechina na fe aha we no masa monsa ko se be winner DJ me already na aha kabeti mama when you say nyumna I know what you pa when you say nyumna no DJ my wait 2 minutes now momo hello Monica can you come over we can drop love and tonight I want you here don't send me a tonight I don't mind that Uber driver I go fish by that Uber oh my God I need me money let me your baby and I go make you my lady oh night long I need me money make me your baby and I go make you my lady all night long, but in the morning, Thank you, DJ. Say, where's the other say? Hey, what they do so far? I need I hear music and they say, I have been na me petty. Fako table woman. You to know, Momra na de ti amo shedu medi mu fa me tuja. My idea. Let's see. Emagunu de ti amo shedu medi no. Momra na mo fa me tuja. Ebreni afa. Sabre me nana akwasibo aka Chief Driver or founders of NDC. Sabre Chief Driver Chianebra or the Chianebra. Blessing, baby, I will be on. Come before you this afternoon to articulate the core principle that define our party youth movement. Those are the values that inspired us, the ideas that have energized our mobilization, and the dreams that have sustained us in the face of formidable challenges, from economic justice to climate actions, from civil rights to democratic reform. We are united in our commitment to a vision of society that puts people before profit and communities before corporations. The necessity for change. Change is only constant. It is a key element in any endeavor. Without change, all the circles of the
the individual, and the government will degrade. Therefore, the youth must embark on a principle of positivity. The youth and change share a symbolic relationship without doubt. The rebirth of Youth for Change. To dig into the rebirth of Youth for Change as an association, which was founded in the year 2020. Our aim is to enhance the youth critical thinking, identify what the youth need to be done, and the method to accomplish change as we desire at the youth. The Youth for Change in nation building is significant. Youth for Change challenge the youth to stand firm to the core of national duties. We are what we are, the youth, change and realism. To end this, as the youth of the National Democratic Congress, we are ready to lead and chart towards a better, more equitable, and more sustainable future. The time for change is now. Youth for change! Youth for change! Bano ase. De okaya no okano brofum. Bano susuno ede ko yankasa yakasa mu na afi yatoa dwumadi no esu. Eti yenuaba ya krado etio. Youth power. Youth for change. Pamocho yeminyane kae no meso medi be kochi mu ama de wanti asie bia no wati asie mo amu French tra mo ba ye nyina ye da mu nyina mo ase NDC Royal Ladies Victory Warriors ye nwanom NPP for ye da mu nyina mo ase ye ma mo akwa ba e wo kwan so e wo de bi nwano e ka ye ni mu no ni nyina akre se ye mabuni ye wani so adi hunu ye pese dachi egbemu emaye na ye di so adi hunu ye di ti ekuo no ene se ye bema mabunu bia ehune ye bema mabunu bia ehu de e wo se wo ye no odi aboa oman no puntuo ene ne kanko ehu a ehu hia se e wo se ye chedi ye sesa e wo ya bra boyimu ensesa ye hu hia e wo ya bra boyimu nipa bia wunyine kwa wanimu no uhia ensesa ye ewo ye kuo yi enye nne ene ye beti ye kuo no ye fraseti ye kuo no afi 2020 emu enti ya sha ye kuo enye mfie nan Youth for Change ye mamo ayuko ye ewu nyina ewo awie ye mu no nsoto no Youth for Change ya fatu ye ho so se ye be mama bunu bia ewu sha ewo se wo hye ne ho den ene ne nue ya ewo se wo ye efi se omayi ye hia kabomu omayi ye hia sesaye omayi ye hia enkoso enti no se me ye babunu ewo National Democratic Congress NDC babunu a etse me no ya fatu ye ho so se ye be babunu biara ahu ne niema ewo se wo ye na training sesaye pa ewo se wo sesa ende ma daache ende ma afi 2024 abatwa ye betuo no youth power action youth power action now I say Montreal me kakra na me yewe a mesa ma waka sendi we mo a chamia mo a ahembronum coordinator atonoso coordinator one na ahembronum coordinator Alafat yeni abema ko fitrubu ayen kamante abitanga sesei o ye NDC ni strong pan honorable flip constituency youth organizer Nana deputy constituency organizer and former Atosu Assembly member honorable Albert. Hey, how many quarters? How many? And constituency executive members. So anything that ya o chepe
Chairman Moore, him is an Chairman Moore is here. Our regional campaign teams. And yes, the money more born hold a like kind is a seminar. When the regional campaign team, one of John Dramani Mahama Fefe, Honorable Yakubu. I have to over the moment December 7th. IFF Papa Wasabi IFF fantastic. IFF. Baba Hussein, Metene Culture Papa, Baba Hussein. Montiano. Hey, Debi, Mama Debi, Yakubu Debi. Hey, that's right. Honorable Yakubu, parliamentary candidate for the same political party in the nation, National Democratic Congress. Onabo, Yabu, Onabo, That's right. They are a highly energetic man, Honorable Yabu, fantastic. And come to see the Chisa, and that's a good one. First ever in history. Thank you, DJ. Obasa Abodrom no Sabre, your former municipal chief executive, Honorable Mohammed Kojo Abuosu, Onosusuno Edruha, Odin and Munyam, Ebabe Tai, Jumedino. Wow. Former municipal chief executive. Honorable Mohammed Kojo Abuosu, Edumera, Sabre, Onosusuno Edruha, Odin and Munyam. Ebabe Tai, Jumedinachi. Honorable Abuosu. DJ Milo, Fajom the Trust Semai. Honorable Abuosu Bra. Yes. Ajibura no. Fajom the Trust. Honorable Abuosu. Fantastic. Wojere Nazopa, Owuda. Former municipal chief executive. Honorable Mohammed Kojo Abuosu. Onosuso Adruha, Nene Munyam, Ebabe Tai, Jumedinachi. Honorable Abuosu and Jefferson sign and that's a good one. Hi. Well, wow. Organic, our cast radio, and also from India, I have two production to our cast radio, Satimako. Organic. Kojo Abuosu Akwaba DJ. Yes, ama sem no sane no omu wia na omo do manu disem. Atuja ni say omo so na wa bam. Omo pe 1 billion video amaye. Treasure wa ha de.
Over 1 billion in the money. Dear Group come back at the G. Organizer. Arma PBS, why not Chapo Chief? Former Assembly member Arma Imbronumu. And for dear Group wife. Mr. Ebeneza, as a unit committee member, and with this one, I'm on channel. Fair. Someone more, Mother Bay, and Mobet to me, and about the Tuja. DJ Das, Sabri, Honorable Subadu, former Assembly member, Atonosu, former conference organizer, Honorable Wahine Champion, former youth organizer, current treasurer, the Catamaran Castle, Honorable Chame Techi, coordinator. Osaya Governor Ponte Assembly member and now former chairman Osaya branch secretary Omunina Waha and say our party is no Papa Hono and to Omuyani 1 billion through Omo Eda campaign honorable Yatri Safram Kakramowa Udija Enipa Henina Sansama Sam Yakase. You know more parliament, no. So more quiet to wake up. We are no more contents, baby, no much money. It's the end of any question of Contokwa. It's the Moa, what they my movie and that's my 1 billion beer. Honorable, it's you. You, Minister Bidasi. Ezu. Someone you see, I'm a cup of fruit. Ezu. Kukurudu. Esi bisafoye da masibiri. Na mishamu semu ye dwade bi sei. Yeye hu ni se amaleku ahodo. Na matonsa edi afreye. Saa na dwade no yeye no. Ifiti se amaleku no ebeto ye. Eni ye nananom ne wo mamamere. Enti ensase etenase emma maneku a ye mu binum ye papa no binum che no etete yentel ekobasa na chese ye kura no sebi ye tenase no jama ade kitua bi abeyi adpa bi ewoyi mu efiri yi mu ifise enne ya yeti he ye koye be ye obinum ho a nunua wodi na chi ehye NDC atade but ono nso ehye NDP atade lemom omunyina no edidi dance ekuru eno nti se ye kwabontin ye se ekobontoa ama ye political parties a egenti na ye se ekotokwa egenti na ye se die ho atem egenti na ye se bobomba etwe asekai ewe ye ho enni se eno no ekire democracy and democracy na die yesere ne se yewo abatwa fi mu die yebekoso aka asumdwe ho ase ifiti se enkwa ihia che bibia yesi ye bedi oman no so na se yebeba na mu nipa nyina ewu a ehefo na yekwa akodi wo mo so enti moma yem value life no more than the political power na ye hwehwe no abusiafo Eshiramu nyina ne yeda mo asen so se mo akai ye se mbi before ye mbra na ye meka bibi ewo mu dwumadi a mu die so botaya mu die si mo ani so no ye sere otwedi ampon nyankopon se onto nchirepa emu so na mo ana montuo mu onhira mo kose ewo nkwanhia ene bibia mu na ni nyina echi no mede mekasa ebekwa wiye no de ne sere ne se and can go to December 7th na yankonko to abane de nanka yankoponi ye nyina kasa ni akoto abana ma Mr. Dictator Dr. Mamudu Bawumia
One na bedi Dr. Matthew Opoku Pempenapo. Number be our Ghana Kodruno. On fire to us so and could you wash assassins. Yadamunia, Yamishamunia, Yada Lina Chino Yabaya, a penny Quancha defa, Edisica, and the Mianim Nukreni. Moya Manaife. You don't get it, no see. But you made in a Kusia, as in the Yakunu. Jumadi Ahodwa, Air neighbor. Until Yedia Nusi, near Trasaka Crabby, among who ye be more and penny for. Na Yamwat. Na Bibi, a dear copy. Until Baya, ye poor more dearly. Ye debate time would do a dinner. Na Muria, Modia Sasa, in Kuna. A Hana Yami Deno. Yabeda former constituency organizer and current constituency treasurer Honorable Wahine Champon, branch secretary Odia Gromo Kwame Agresi, and Atonoso coordinator. And the MPP pending for buying Beneza, Menanatija, Kwabreche, Kwame Johnson, Jabba Munina. Why did Haruna Messa, my son, and then Tokwa. We didn't say no week, almost was shared you might be so many. Almost about two suffering. I ball on Quan, the one her crana, on Becassa, Sabi, me call retired, on Becassa, me be referee. Yabako, Neakopwa, and my son Tokwa, and to your someone, Yana, when I would say, baby, I don't know. Yabato and Safre, and DC, the penny for a radio show. Credit, Omo Boka Papa, Omo Bottom Scan, and Omo de Top, Omo Fra, Omo Framampon, Omo Fahing, now Omo Susu Kakromo, Omo de Abijay Timpany for the best Semo Bamuba, Mumubo Mudina, a binimu, no more whom Sabaya Mushama, Ombeti me identify more, no more who say, Mo and a Mukuta party, no, my party drum. Sampling for Cassette, Ombessa and the Tiago anymore. Mama Jumana, aha, would I also mad or one by? Hello, too. Yes, sir. Yes, sir. I'll say, Mr. Sino. Baby, what the action? Let me say, we did it. Confidru. By here. The Dona, the frame, Bema Bakunkuru. The frame radio swap. Here, me use here, Bema Bakunkuru. Mr. Medide, Obuaba, Yao, down quack. Asante Mampo and Pena, airport to open. So, what you want to airport and all. And why? And I'm a cassette. That's already Kunkuma. Yeah, wait me after Kunkuma. And Sumididi, Isaka, Adam. Don't want to have sanitation officer. Hana Yami Deno. Yo, say in any come idea of my new. It's a warm year channel. Any can wear me the Arudiat. Naneto, Esi Soda, Naneto, Esi Soda, Nanibe Unugana Konya, Naneto. Soda, Gana Kunya, Naneto, Esi Soda, Naneto, Esi Soda, Naneto, Esi Soda, Nanibe Gana Kunya, Naneto, Esi Soda. Mobia, a Cabana, Biasi. Let me say, they name himself on my day. And a media, a cosmo.
ɛyɛ ne yare yɛyɛ fo yare obiara ne bia kɔ so ɔman no mu yɛbɛsrɛ obiara ne sɛ obiara mfa no hoɔden ne sika ne tumi ɛnyɛ de obɛtumi aboa ma John Dramani Mahama ɛne ɔno abo Yakubu incoming MP a wɔba Asante Mampo seesei ɛme sɛ deɛ papa no yɛ no ohia mmoa ɛnti wohwɛ Syria College adwuma a yɛyɛ no a ɛɛden yɛmfɛ no ntu obiara so obiara bɛtumi ayɛ no ɔno so ɛne ne deɛ wohyia wo nua a nyakasapa nyabotrɛ ne kyerɛkyerɛ ne mu ɛtɔ da a wopie baabi koraa ne ɛhu sɛ wo a ɛnam sɛ wokasa fa president a wɔte so yɛ Nana Akufo-Addo ho nti ne obi kora ɛdi watɛm gye ne pɛpɛpɛpɛ na sɛ aban ne ba power a ebia wo me ba wo ba bi bɛme ɛna ɛne ne sɛ yɛwopɛ nko anti na wobɛyɛ party adwuma woanya so mfasoɔ no a bɛnya so mfasoɔ kyerɛ fi sɛ tama John Dramani Mahama de akunya ne ma wɔ mo no na yɛnyina yɛnim sɛ dollar na yɛ 4 cedis ɛnɛ dollar ɛyɛ almost 16 cedis ɛnɛ ɔman no mu ayɛ den petrol yɛgyae ma wɔ mo no na yɛ 16 cedis ɛnɛ petrol yɛ 70 cedis enti deɛ ɛkɔ so ɔman no mu no wohia sɛ obi na bɛka akyerɛ wo aguwa wo nsa no wohyia obi a na wato bo ase na wakyerɛkyerɛ ne mu ɛna mmabaawa na moyɛ kuo no meba wo so ɛnɛ wo na ɛgyina mo so fantastic wo na mowɔ Kyakadom party na ɛyɛ mahokafoɔ wɔ hɔ no NDC ɛsɛ yɛnyɛ atetire asɛm ɛyɛ ntoboaseɛ woda n'akyi a na woka gu na so mu alagyi ɛme sɛ wonim sɛ sɛsɛ woyɛ MPP ni ba ɔman no mu ayɛ den sika mde kodwom a ɛnsome tumi serɛ wo so ta wo sa ɛme sɛ yɛ nyinaa yɛka yɛ MPP foɔ nyina hu sɛ ɔman no mu ayɛ den ba ɔmo ka ɛnyɛ ye obi a no ka sɛ kim yɛbɛyi no afiri party no mu ɛnti yɛserɛ mo ɔmo yɛ nyinaa yɛnka yɛ ho wom na yɛmmoa no ɛnitimi yɛ deɛ yɛbɛtumi aboa meyɛ nwene deɛ yɛbɛnya ho wɔkyena bi woanya so mfasoɔ a ɔba bɛgya ho mfasoɔ na ne to esi so daa na ne to esi so daa na ni behu Ghana kunya na ne to esi so daa bawo mie na ni behu Ghana kunya na ne to esi so daa fantastic I'm say because we never come here am brank here and once any she class of san nsem tie yes say ma na ti cool na communicators say aba na dey him say every before say o man no nti esre fra bo ma dey $100 na compete 16 million there is support in your man adwuma dey no yɛbɛda yɛ Syria College no ase pa ɛwɔ ɔmo so ɛsɛ wɔn ni brɛ sɛ de ɔka no mo a na tɔ ɔmo credit ɛnɛ bi credit no kora tax ada so na ɔyɛ bandra hwim na ɛkɔ sabre roya yɛsrɛ mo a nana no madam ruma yɛsesa nkɔfa yɛnkyi yɛsrɛ mo pii ɛyɛ mampɔn ɛdwira ɛnsuta Syria College nyinaa yɛnyina yɛkɔhyira tɔ program nti na ɔnabɔ so ne yɛtwɛn no na yɛakyea no nti sɛ ma hu yɛ bie wo a saa bɛ yɛne kyerɛ dwiraa no no ɛda mo ase sabre susu no Nana Asafo Kantanka revenue officer ɔwɔ yɛkɔfiase Toronto asin ebusua pani ono so aduru ha na enu munyam abetae dwumadi no achi yeto yensa efre na afei ena ono soso aduru ha se ya na na soso ewo dwum achia the great they already are saying one of us Nana Asafo Kantanka ono soso ewo dwum a awchia fefefe nana chewi a yesremo a na mapɛ bia amna tsana dwumadi no yatoa so ede ama ye che bebribe omde envelope ene na mu nti wagye bia kakra bia obia no na ade ahye bia table ene wo ho na ade akɔ no magye amaye sanse ne nyina no sika canopy ne nkonwa ne system nua be ma baba Romeo ebebo na baso dwumadi nti no no so free Angel FM Angel TV ya no so de nanu monyam nra eno ba ya o ka party so ho asem e honom ti ono so ye bebo na baso ni adanase mo se ono so jade oye face so nei o ton ko fiase o ye commentary bia o program a o ka se o free ko fia ase abusuafo dwumadi na ye to aso sabre
Yɛbɛto yɛn nsa frɛ yɛwura Ibra operational officer de ma yɛ papa John Dramani Mahama na ɔno nso bibi kakra wɔ no ɔde bɔsɛm ɛma fabana Ayasu Ejo MFA Madam Masi Anano bi kwa ne umishawa Mpe kwa umishawa ha ya minu abema Honorable Yakub and then minu abeni Honorable Kojo Aposu and then party being for Omo Asante Mampong any Kufiase when the first time Mama Baha me kasa na better royal ladies was was any victory but any youth for change the mamu ina akwaba Obiase for your mama kwabo na yenu anu mu amwa ye ready on be opposition so MPP for your mama kwabo eda kese mama say MPP for omwa ha na ba mi ba he no mi ye dumama ye papa JDM ena Asante Mampong betemu heina na minu abema Yakubu eye kopiaso modishi obaso obesumu Honorable Yakubu obaso obesumu wambase obedimuso obase mubesumanu obekọ abankesie mu akoye adwuma amamu nti owo ha amamu kopiasefo afi eye mu afi eha na ye me teno kopiasefo mesi afi ye den eye mu den muzumu ye pia eye enyumna ne ba ha eye Moma MP no MP Kofiase na asem akuso amekon say ye papa ka asem say 24-hour economy na 24-hour economy no any security enenam Ghana ha no ememo no youth no omunye ashebo Sinafco Patrick Kosi saying wanting for food and jobs Kosi saying youth for afforestation Kosi saying me Patrick dollar is saying Osi ye ba beti petrol ni atiso me Patrick unko koma barrier ya toni saying eha na ye me teno Mitos mutumito mi bajo condemn mutumito na ebravo mutumito condemn kabete fertilizer musa munye biomana abi yes sam abi Ibajo minna mana mo ha no. Ye ka se ba guso. Ye say women bank. Omo ba o, omo bo, ye ba ba be mu ni women bank so ye be bie. Ye say December 7. Ye go promote. Ye mbako. But yamma kwansu say obien sisi December 7 yenda ye bie
Mayan. If I don't have insurance at the sign, have insurance at the sign. Look at my boy at the sign. If I don't, you start to say, you're going with my boy. Astrodev, my boy, you Astrodev, no Mayana. Introduction. Ghana, Yanu crack. Yanu crack. Young Pati, I say, but you mobile phone. Mobile phone, who you do my best to credit the Guzo. Mobile phone, who you do my best to credit the Guzwana. I say mobile phone, Ghana, mobile phone, you're the boy for 3,000. You're the boy for 3,000. It's a Uber you so. 2 cities that you are. Now, company no your mobile phone. How many years in the way now? Now, they use almost 1,300 years that you have mobile phone. Now, who can once and who can say some way? Ayazu. Yes, it's some. Yɛmfa nsɛmbɔ kɛseɛ ma yɛwura Ibra ɛyɛ operational director de ma yɛ papa Mahama ɛsɛm Nana Safo Kantanka market manager ne bo ɔmo ade aba baba fakoma ɔmo ɛma yɛ Sabre yɛwɔ deputy constituency organizer wɔ ha anopa yɛde ne boss that list ɛyɛ adwuma na Jumati bisu do ma kodi baabi ono so o baabi sa koti e be ma no meet ni mienu na ono so the boss de suma no o de amaye owia ono Abu Muhammad Abu susu e wa hase na kakra o ono so de ejaye na kyerese ye koye ni mu ano no Yezu Honorable Mr. Kasaka Kra Madam me kasa why you 2 minutes per mesra say enadwuma dia ye di no me ni ache pa de ntia me kasa ne say ena hwe youth ena taking over ena youth ena taking over because ena ukoba bia youth no de e koso no omoni nya den enye enti omo so omo je Ghana den asi ho enya NDC o nsramo Aya Ghana na yeden ye GC hono enti abusua mesramo anopa me boss ene mo be ye floating ene tumadi bia e koso honom me ne honom me nsa e ko honom ne ene midija mo ne se youth no ma ne nsu haya se ene ya be hia fefefe ya she t-shirt mesramo tuma kesia no ede yenimu a ye kwa akoye tuma kesia no ede yenimu a ye kwa akoye until say ya declare John Mahama as a winner. Honorable Yakubu wa take his seat in all manpon. Enti mesramu youth no. Mo fantu muchimu say. Me me boss. Ye dada less. Ye beba youth organizer ewa hanom. Ye beba woman organizer the deputy anso wa hanom. Ye beba na ye de mo awura efie mu anajo awia. Ye na kwapem say ye be declare John Mahama. Mesramu Mama manu nyase bia ena t-shirt no efe ena ya share keke mokofia eno ano no sila no ene start campaign ya launch awie John Mahama wa launch campaign awie timesramo ya start ya no mesramo momwa sabe ya ene Ghana no de ekọ no ye beji Ghana ede esi ho no because me ya campaign obi ani me Ghana ede ekọ direction no nyere enye ba o mi ase ya first year no nyere emma no mo de be ma no ana What the manana? Yadi Mahwai John Dramani Mahama, Madam Wasinyaku Shramuna. Yada Deputy Constituency Organizer, Irababa Hussein. Sabre, you heard de moi. Prophet Elisha, Onosusu, Yatun Safra, no say. You do Medino, offer the Nimunam, Amata, Sabre, Onosu Waha, Odu Juma.
Oba beboa e kama prophet Elijah ono susu e wo hasia ode yanumunyam ebetai dwumadi no achi yada nase ema no akwaba abusiafo enua tiamiamo aso ha kwadwo bra tiamiamo bra se anopano ono no eye adwumani nyina ana o head akoda na ozi awia iwo nimse kana wo faso so ahodi ne ho ana wa kama gina tentene saa ana wada na wa na fu said the kola ko bu rally koyo apa karibi kakra cho mahama o say yeah yakubu o say yeah o say yeah cho boy yay mesramo osrofo no wa ha o say yeah no antimi asecure mo eti yenye na secure mo cho boy abusiafo me da mo ase Honorable Yusuf Yakubu, former municipal chief executive. Nana Kafra. Media no man before. My boss, Honorable Usibaju, I salute. All protocol duly observed. Honorable Wagner, thank you. Abusiafo, I feel way 2024 about year corner at the said year call of my Eltuma. Bruni Bekan is a communal labor. Champion one quant to me a day, and yet, this a woo, one who no cry, Obakaya, who they are communally, but no couldn't watch by a day, other ho. Yangina may can't send you no number the master number of year present a cat on the post. As at the 4 Kasabi may come me as a pet, or say, a scenic at a map for a day, echo. And remember that scenic at a map for a brow, moody dear. I will be dear beer and over a day. Once a next Yakatema, sir. No more day, ever. There just will be able to say, oh, I found you a fan car, and Teresa want to so for my fan a day, and Cody. There just will be a sound. O se chinya woda e ho na wo ye den o ta frɛ na bibi ni o se chi o beta frɛ da mi to boy bibi ni o se chi a o beta frɛ da mi MPP for bini anu wa wa no am ti hai e du se e ba to ba e no no mo ka chi asante fo se o se chi do de ho na o ta frɛ e se wo ya asante ni wa fa ni se MPP ye wo moja eti di anybody will be no and ho Chama ya mwakwa ba brepem no ya ba acknowledge you. Okay, thank you. Eti ya di wa ya to ba na ka wo se wo de ya wo ya santidi ya wo to MPP mu ba enne mi de ha ka kire wo se ye party samno ya de ko ha bia wo ya kamoni afa me ma bo fa wiye eno da no be ko aye Allah da nim ho wo ye Kristonia wo ye Asia ni te samia wo ye Pentecost ni a wo ye Roman ni a ene ye wo ye Roman so ni no aduare ye dey eye apologies na ye no ye hia aho abasobode wa ha ene me no ka say Kofi ase ha Ghana nyina ye nya no MPP for say MPP for omoche fertilizer ama MPP for oye MPP ni obano ye pesku mu kwa ye nya bi ama no oye MPP ni ene ye to police form na obano bi ato this a protocol oye MPP ni eye fertilizer ye tayama oye kwa ni na mi ni ama bi before ha wa hinu wa ha o me busa se champion wa ti e champion ye party ba wa ba ni ba ye de no ye mo party ba
ya ba andi si aba ne ya ba ya omobo mbamamo omani nyina me fa nko akiri factor da na omo chene ketwa no na na kufu am president 48 Ghana cedis ati na sasa don mahama penso no o kani nyina abomu a na factor da no bank sini nyina na 70 Ghana cedis eti aba no so be chama NDC fon ko amam de ya aduma de wo de subsidy bia ye dey ato so a wo utimi ye dey etobie wo ye kuani ba enei aba we de oso o chama pa do de ye FB before wo Ghana ha ye ngo bia fertilizer ne bag mienu ani bo ye sei eti NDC time no na fertilizer ne bo wo fam na kuani bia timi ye dey etobi ya so asia prani bia timi ye dey etobie ba ene di oso mu cha mo party ba etu ya pipi ni wo dia wa no ya ja wo to am pipi mu wo dia ne se be bro t-shirt because na pokai what say Sante for dia o mo t-shirt ya e yo mo fesiri bibia ba andi se for the t-shirt here say e yo fa e be t-sky dey ato boy eti dia kan say dey nuanu mo kanu and this is for about so your society will be at me toby and the time for than Ketuano. I want to channel, but we are 2.3 48 cities or more by pencil 2.3 million. And the back Bobby Bakuna at 4.6. I'm rather and this is time back we are 70 Ghana city 700,000. I am buyer about you know home. What you want the atemwa and the phones to buy and turn out by the top. As a debia, a fibia, a free 2017 banner. About way, and my policy for one thing. How young people doing that? Take your sense. My man, I should do one kind. What is take your what? Sense. Let me show you. Samia Moase. Regional campaign team member, Mampong communication team, Okaho, Yada Nasi. Sabre, Yabes, Prophet Elijah, Ono Super say, Ordinary do some kakra would jay na Ubia Sinachi, Nankano Kondo so better in church. It's Yabeman Kwai. Yes, Amo Motoki, what the Mawa. Faradi ever why na hello Yesu Tio Yesu NDC Fonia Yesu Yankopon Shramo Media menye NDC ni me MPP ni na edin kai no ye furu baako ene wo me fa ye NDC me fa ye MPP me sra osoro Nyankopon hira e de ma ekuo amowa ha na afei so onabo Yakubu osoro Nyankopon onye okese na omma wani suade hunu emremu na 2024 ewrade ma wo ne wo man panyini munwie peye ewo makoma so ade said Elisha Mewaha MSA NDC youth omo friend me na me nibre me sre kwai na mako enti Mewaha mikra mire bako mienu miensa enai enum ensia enso enwochi enkono etu eye 10 million. Me the man NDC youth awo ko fiasia. Eha na ye me teno. Na me de me kasa ebe wiye no. Me say youth a mo beto mo nsa frɛ me sɛ. Osoro Nyankopɔn achemache de kɛse a eye eba. Sɛ Nyankopɔn yɛ adom a enne kwasie 3 weeks. Me kɔda nyame ase e wo sɔfo poku asɔre. Fa wani monyam ebe time me sumachi. After say you be free sɔfo poku no. Meto party kɛseɛ ama obi biara a ɔyɛ bedɔfo e wo me fie Nyankopɔn hyira obi biara eha na ye me
prophet ase yɛda ase ɛsɛ mo mɛfa ayinko nyame hyira wo eduru hɔ a yɛsɔ ɛba bɛtaa wɔ akyi ebere ne beduru ayɛ abrana yɛnka etiefo Madam Zoro Salifu bɛdekɔ Madam Zoro susu deɛ ɔwɔ a wɔde boa dwumadi no ani sabre yɛnua former secretary susu Zito Brayama 1 minute abusuafo ɛsɛ mɔbra ne tiae Zito wia na yɛnua no mampɔfoɔ susu yɛnua no mampɔfoɔ susu by 1 minute na afei yɛkɔ former MC hɔ na youth organizer kasa na Zito yɛtwɛ 1 minute ɛmoro so Yesu ehejo emefa mia Honorable Yakubu Ose Honorable Yakubu Ose Yakubu Yesia ewaha akasa for the doso na ensemu a omaka ne ensemu a emu odu a mitidi se ye nyina na be fa sa ensemu no dia ye adwuma na ema dwumadi no ensi ha ye oma ye hunu se ye pe osoro atunu a enye dressing keke ene yokopa mi osoro de free Flagstaff house eyezu se pese pam osoro di free Flagstaff house one more ebe hie ye nyina se be kan ho abom na ye adwuma den a ebetimi apam osoro di free Flagstaff house eyezu na ohe omampani John Dramani Mahama ne se papa wa se dia towa ebe boa magana mabunu enye adwuma etimi aye ewo 2025 elko ene se ye nyina ajitum say ene osha unemployment rate say enipa dodo a omo wa hoadin so betimi aye adwuma e o man Ghana a bibi nti amambo boni nti omo nya adwuma nye no John Mahama penso na nka wo fa enima bunu be ye oha emu 8 e na omo nya adwuma nye ene omampani Akufuado oni ba umia penso wo fa mabunu be ye oha emu 14 enya adwuma enye e o man Ghana ezu wey aya asemu a awrehosem tina chesa wo fa mabunu ba ye apemu a aya 1000 a emu 140 enya adwuma enye wo fa mabunu ba ye 1 million awa Ghana ha emu 140,000 ati ho a omunya adwuma enye na John Dramani Mahama say odi bibi a ye fa ne say 24-hour economy eyesu wey ya some people for na tia na ehu kase ato omo so ni nyina ncheche mu ne say yenim say Ghana ana okwa amarane a ubenya nnwuma a wo ye adwuma 24 hours obi be ye adwuma fi anopa ne no wochi ebo be ye no ndumienu pe e wa pon every saa man no so kwesi be no wochi anadwo na foforo so abeto so abaye adwuma na wochi anadwo kwesi anopa na foforo so abeto so asan ye adwuma na chese company e fa nipa be ye oha na omo ye adwuma no say 24-hour economy ni ba omo dwuma ye for 200 abesan abaye den abeka ho ezu
Ye wodi de se science way eba boa magana fo nyina atime nya adwuma ye. Oyi be bi sase na se me akuani. Maye den na 24 hours no me so nya bia ye. Ase kire ne se ye the company bi bagana ha. Na company ne dwuma die ne se oba be ye biscuit a ma mpon a. Biscuit ne nyoma mu hia matimi ya biscuit aye flour esam ene sitire. Na esam so ye nim se de banchi ane ye de ye ezu. Sa wo de banchi be ye esam a na che se kuani no a oda banchi ade ma factory no. Sa kan no kuani do eka baako. Na so ade banchi ade ko akoma factory no a. Esa nsa factory ne se we biem afadwuma fo bebre ni nti. Ehu be hia se kuani no so be den. Obe biem no so ado bebre ezu. Edi so odo 1 acre. Afei obedo be 3 acres. 3 acres no so ron kwa na ho de yontimi nyadan anya ma ne yeye. Ene obegba akofa pa by day fo se omoso mmoa no. Se 1 acre ena ofa by day fo mienu a. Esanse na hye efo na do so nti akese nti. Ene na oso ofa by day fo be ye nsia no mo nso ye den aya adwuma ye. Etu be wo se function na ba mampon afa adwuma fo de. Nanso kuani no enso anya adwuma ye. By day ni so anya adwuma ye. Driver ni a de bank no de fear fo e de koma factory no so no so aye den anya adwuma aye. E di 24 hour economy ni ba ya si obia ebe didi amana ye. Ezu ya to so mienu ne se Omampani John Dramani Mahama hu se Ghana emma ebre pa eyezu ana meboa emma enya ekuraye se utumi ama enya adwuma ya na esuma me omo sami etiewa otufo yakopɔ ma ekabom na wama edoma a wokofi ase yenyini na yensesa aba no omo kasa yesame ono de me na me de chiwo me srewa me memfa omo sem memfa me kasa me so ma no nti omo se yankopɔ emma youth no yankopɔ ma omo ko manim ekuo no ma bie no soso otufo yankopɔ to so pangusu omo de omo pakabom ene dodoɔ ehimfo no masam eyetiatia nti ehimfo no gina ho a na ye nana gurmatfo imam ayi sikamba 2 million se yemfa ma honorable Alhaji Yakubu se wamfanye ensisa ne kunya because the na youth no so what is envelope e manaba tomo na me pani gurmatfo imam edia se yemfa ma honorable Yakubu en wosem twan me sanyante me chiro ye nyanso so wati ma kan hwe me de masi ma wi era honorable Chastelas former assembly member I no man for so 1 minute no the breno yes e ma time na we disu dia mai baba hello team to boy akokra boni wosu pampa ntia kobokina ma ye hwewe akokra boni wosu pampa ntia kobokina ma ye hwewe akokra boni wosu pampa ntia kobokina ma ye hwewe akokra boni wosu pampa ntia kobokina ma ye hwewe yo ya da ma se youth mo ya de bebre abato enye se me maame ana me papa e wo MPP ana edi city ne to aba youth no me da ma se me pese mu mu bibi kakra abato ye hwan e de betimi agbo youth no me was 73 years akaka na me ko 73 me nyakola na accept ka pese me ka tia mo ne say I doctor ba me aba say ya mo bi say Obedi so fie nwotwe no ye pa no ya ma youth no e de ba de pa se be pa no ya de to youth no ho se bi ada to youth no be ma be fa ade ho fa so me de mo hwe krampo no me de be ma me nua yi no wa tie mo do mama e ma bia wa ye e de ato wa ma youth no eyezu eza we ya biza ejo wado Minamwase. Ebe ni jepa so youth no organize program special say. Ya na munyina mwase so samusmaba. Ye ni ke pa no, ye wura Jo Mahama oba ye no. Wo yi BBC wo say heritage fan.
daakye no ekyimaba ɔmbaba bɛdu sofa so ɛnokora na meboa ɛnokora sɛ MPP ba ɔmo de kɔdi dwuma bɛn ɔmo de akɔnye koratra agye sika hyɛ ɔmo bɔtɔ ɔmo adi sika ne nyinaa ɔmia sɛ atu abama no simple because ɔso ɔba a ɔde biribi de credit score ɛbɛba na mebaakyɛ mpɛ sɛ mebusa sɛ wonni adwumadi bi a ɔnabo ɔne mpanimfoɔ mpɛ sɛ ɔmo sɛ kwan na ɔmo ɛkɔhwɛ yɛda ase kɔ nyame hyira mo paa mayɛ adeɛ mayɛ ama no ayɛ fɛ chairman bɛdeɛ miti baako kakra a wode gyae ɛyɛ zu ɛyɛ za ɛyɛ zu ɛyɛ za yɛ mi zu woyɛ mi za ɛyɛ zu za ɛyɛ za zu yo midam ase nananom Kofi Asiman minuanom mranteɛ ɛne mabawa mede mema mu nyinaa adwo yɛ manigi sɛ yɛdi dwuma bi sei na yɛato yɛn nsa frɛ me a nso matimi di me manim onyama bɛta akyiri ɛbrɛ ɛwɔ sɛ meba no ɛnyɛ saa brɛ no na mebaeɛ temwa Honorable Yakubu frɛ me that time na me wɔ mɛyɛ nkɔkɔ mefiri Kufuor dua ba nti me bedru ya na me si saa dwumadie die kwan bia so no ɛwɔ sɛ meba nti mamma ntem no ɛnyɛ boa paye na me wɔ baabi yo enuanom me mɛka bibi kakra especially ɛyɛ me de sɛ Kofi Ase youth ya sorry waka sɛ ɛwɔ sɛ yɛboa yɛn ho edru baabi a ewiase no kronika bibi sɛ wo destiny nipa wo hyebrɛ wo afa kuta wo hyebrɛ memma obi nkuta wo hyebrɛ emma wo mo obi kuta wo hyebrɛ ma wa sɛbe wɔde bɛkɔ akɔto yani mu yɛhwɛ politics a yɛyɛ no Ghana me me 0-2 Mampong constituency sɛ yɛhwɛ pa party a ɛboa ɛma mpuntuo ɛba ɛyɛ NDC me kai bebre ebre bi atwam Kofi Asiman Mrs Nicole wadi wires by yeboni tutuo kra yesi yempe enso enam ne so ena light eba Kofi Asiman Honorable Chairman eba ye that time ena mida program eba ye any post ni normal Honorable Abuasunsu ebeto aso 2016 that time na me constituency chairman sabre no nana nkansa guodu eyeye sa kwan enso yesi wodi ni bottom sika ene eyede enam se na yempe NDC onu na ye sa kwan ekosi wiamo ase nana nkansa guodu that time na me constituency chairman enso so dewuro ana amanfo boni se papa no di ni sika ni bottom sika na eyede enso so papa no se bi na onye for that Christmas enti edru baabi a yehwe mpuntu a NDC ena di mpuntu ba 2013 na me government appointee e wa assembly Honorable Chairman ebeche Bob so anka yeche bia ma appointees ni nyina I quite remember minua Owusu bedu asori nka obedi madansi me na me sorry assembly say no say ye ka say ye chairman appointees a ebi besisi because electoral area bi o wa bi appointee be mienu na wo enti say ye chair light 55 assemblyman ni benya bi appointees benya bi enti for that reason ye chairman elected assembly members and ye chairman wo enso ene sabi because of political party assembly member bi o wa ye chair bob kura ye mano na di akosi na chi e woni kuro se ye di koma MPP for na ye mu man se be ye mu man esa because governance no a process ube ye edru baabi a obi ba na wa ye den na wa to aso enti youth ye hye mu kuran se be MPP for atichi a lesson and they will pay them back in their own coin enti ye besremu Momo modi obi anyina pinti sabi memma obi mfa 100 cedis 50 cedis embe dada wo
2016 before elections na a bro but on a 70 Ghana cedis me chimo adwene asiasem bi so ye nuanom MPP for because that time no na government ema subsidy we nua bi kan ho asem fertilizer condemn no that time 2016 sebi na enru 10 cedis 2016 condemn ba ko na enru 10 cedis fertilizer na ni buofu enti obi atimi to enti aburo bebu ye no MPP for the propaganda say John Mahama MP akuyafo yenti ena wakra aburo abede abebu Ghana yempenimfo ni bi be ekai sa asemu ye die propaganda say aburo boto eyesen akuyafo kura ntimi enye de enno enti ye besra mu ye nyina ye nhye ye sapo munsu ye nye adwumade ye nimse nkunimdie be Honorable Yakubu ni JM edia come January 7 inshallah ye nimse NDC will win power eha na ye me teno mi man kasa enwa mi damasi pinya mi hira ye nyina Mike no dead Honorable message ade no mame Honorable AMC hold it for me for Mike and my Romeo aha Mumayi mo constituency youth organizer dream the crab ya fa betum den hade Mumayi ni dream amabru no munyina mo pani na gina ase no enti hwa youth no mo do wa aha u de pejati mensu trase pejati na he wo mo mo ambo ni chidom nyina mo ka ho esi fatum me hweso benya 2 million sisi a ye hwe okay media say na wona menya no obenya me hwe youth no ya de pa nya me hire mo ma sore ba sa youth no mo ma ma sore ba ye hwe eno na be kire wo se so mo ta so ko faka chon ana mo ta wachi yeah alaji tacho yes mo do no do ho me we so benya we de meni ya wu we de ya wo meni nyamu ya enu ba bia we afa kwa no anya 50 Ghana adumanu 50 Ghana afa no anya youth for change for no afa no anya 50 Ghana youth for change for no mo ya meni ewu wọ́n yẹ wọ́n bàbá sẹ ya yẹ bibi sa o màmí sọ ma hẹ mẹ sọ wọ́n yẹ wọ́n pa bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ central fún ọdún kọ̀ọ̀kan sa abọ́ aha ẹnu bàbí yà yes ọ̀nà abọ́ wà wílì wọ́n kọ́ wọ́n má kọ́ ẹ̀ka mi mpẹ́nẹ́ sẹ́mà sẹ́ bọ́ọ̀ sẹ́bi mi hu hwẹ́ ẹnu bàbí yà bàbá yà kàn kọ́ ẹ̀ kakra nípa yà adé ọ̀sà yẹ yí ọ̀tà màmí fọ́nẹ́ sẹ́ ọmọ náà mbàdàn ní tó ọmọ kọ́ sọ bẹ́ẹ̀ bá sa my phone olma for so so ba o ka yi tu anya de o ha so we twa ana mpo mo so o mo ta cheme aha ne sa kai o mo de be ba aha o sa me ka obi ba o so bi ba yes besemo ni sika na ba mo kai na mo meka do nya en kire me ya de ne ko be pon na de cross aha kan ho na chama fa kokuma aha kan ho na trail akantara pema ka university aha santima popra piafo sanitation next week omo chere sans ye nyina chere ezo ba chere mesremo baba wa no mama jem ko sabetwa mama organizer ho na wo de sha kwa adwane na emaburu djuma no aba na meja o sa na ko mama otufo deputy woman organizer ono so ba ya do de boa mudumede no eni Joboy money ha Joboy ezu eza hejo enumre eye na ye fese ye hiem ha se NDC amaneku anana manidiem benefo amote abam
ene obi bia waje mre e wa ha kakra me kan se ndc amonoko ba bia ye duru no se ne ya me kama ase amre se bibia ni asasi we so bibia ni ho be si 2024 election na ye wi ne be si ne kwa bibia ni ho de me ya ne se ubehia bagu na oso ye adwuma de boa party na o su se ye to aba obi be wi aye sa se no me ka se asisu biem se opia ni ho me se opia ni ho to me pia ni ho ana yisi pia ni ho a obi wi aba aba ye koi eye between Ghana and MPP na bi pia ni ho mbetimi aye enti asema ye ka che mo ne se 2024 election aye koi e wo se upie na akoto aba na ye youth na ye kan na abrebe ye ka che mo ne se ye tu aba police station no mo na mo be ye soldiers mo na obi pie ni ho soldiers say no betimi dia ba ko fiase ya soldiers say no betimi dia ba ko fiase ya eye ye ni ye betimi akon ajitu me no edidi esire mo ne se 2024 7 December ko akoto aba no akukupura odi be pie se odi ko akoto aba na be ya ye dey ye dia wi ni na de ba ko ya na ye mesire kakra ne se se me nwanwa kase pa se vice president se oko eye different political party se o tina for different political party I mean e bia na watini party nko se nte sa dia enka o mampani abedi akire ye no me no kasai ona da so ye o mampani abedi akire na so enne o se ono no ba mu a niema ne boss aye ni na obe dey obe ye firo ana me no kasai we impose ba ku 40 taxes and dey go here so and na wo ye vice president as o ko na you free one was it say obe dey obe president na me sidia kola senator no mo to be say ne to pa de any day ensi so da every say and some o ka kire ye ni na ne sai dey asifo ade ba ko sai ye me ye wo eye ye papa na ye ni pani ba o mia ho ne say emra ye ka say ye be ma kwanya ama honorable Yakubu Yusuf Akasa ensema na obeka otu oba manu wie anas no obedi MP wie a no asa ka kire me se ne uka asemu a me kan wo kofia si hana na ye me ya tedi ko ye to oba manu ade ba me ka kire ye se ye pray ni video sha onu mu ka kire ye 2016 na me ya na say ko ye de ku anim ye de di omayanim se dia open man bono ono ne baumia every say wadada Ghana for pa na me former constituency secretary kasano no kasa mi say so baby na ye gina between wo and Ghana and wo your life na sha babunu baby wo gina me kasa mi wa to so jam say sisu biem e mabunu na anyam pese mu ko jama mbom emrati omonu wi ani omo pese mu kom ya wura ka to sbi wakra e mabunu ni se anye dem pese kiye nu mo na nso so aga me 5 Ghana series baba no e was so dem nto mo no water and the work at me say oh mama mobile phone anja ma bra mo me dante sa sem we ye de twini aba omo tre ye nge omo so ba be ye omo next administration omo fight for NDC eno na me nua ne kai no ye de 24 hours economy aba ye de niam be pre na aba John Mahama ye so be ye dai what the 4 years and never be able for bia John Mahama ho bo ma pa ye si 50 compound so ba ma pa market oba ma post station o go water supply MPP mra no me bo de same tre and we are saying is say NDC there Choma ye 2 years private mind at for Ghana 4 years no so ba Ghana John Dramani Mahama e woni ma be bria wo ye but 8 years minimum na ye dance for elim every say and ye fun se kuta ye uto data kwa dia wo dia dey e koso and so onya e wo something regional minister o MPP say on one single project ontini and unya minister man be TV so I got tell me say this is what son the phone as on the data and say no contract so no contract no so I be catch say yes you don't go fiase
abra ko fiase fo mu de mu ni ho me ka se ma kwa che ma mu follow tracker no so go MPP tracker no omo chapter 6 na e wo ho se mampa omo si school bia ye friend mampa Methodist ye ka se Methodist Presby school Methodist Presby school ma se school we bi da omo che ba bi esi school a e ko je kuta di mienu Methodist and Presby school omo che ba bi e wo ene se omo ya na fast no ma ko di reche from tracker no so na ye ka se mu we say ejame no so de be wi ni aba and ejame no mi no so de be bo na bo Yusuf Yakubu ama na wi ni aba no san so de ejame no mi no so and e John Dramani Mahama ye dey e ko e aba kesi ba me no mo ka say send your former MC kasa no ka je say o free a year former president Oban no dey hon kraba ye no de ye something say John Dramani Mahama nema bia wodi ko Gonja land wasa de aguka ma e ko e akra bibia ni wo beti mi esi John Dramani Mahama ho kwan mijina as a youth organizer na make us say bibia ni wo beti John Dramani Mahama wi ni ho kwan ente be sira ma dwuma mo be pie mo be ye eno na echina e de so mfa so be ye den e beba enti mama ma na nye se bia de mo ye no ko Mahama ba enne se bibi de bo dawe ya ko nya sa dom we efri se obia aye disappointed de obeka cho se John Mahama be ye den no ka che ni se onye MPP ni extra eye kwajo Alan but enne se Alan e kasa obi se Alan fra one hwan but ye kan se me de ma no si no ade a me ka kire mo ne se momma mo tidie NCP se emre be wura ko fiase yase e ba be ye adwuma because you started a door to door campaign na ye na kwa no so ba ye be dru ko fiase a sa dom we ya ma pie ni na no e be sram sem be di ye ne chi ne wura fiem na ye ka ensempa e John Dramani Mahama ani honorable Yusuf Yakubu ewo no mo di aidai e di akire ye ma me e ti abasira mo emre bebre wo ho ayi de be kasa e jiri se we di ya start na ye launch youth na o matete associations no na ye wie ni esi fom a e ho no ye be hu no se e ye John Dramani Mahama o wi ni ana so we de o lusu na bi bia ni wo se ne maka no bi bia ni ho e hu bia ni ho soldiers fu bia ni ho police bia ni ho ye mema no ye mema Ghana ha ye do so se ne e ye police for Ghana ye mema ye do so se ne soldiers for wa na me ne mo ni na hu ni se on the 2nd December e ye police for e ye officials se gba to o ma ba no o mo tu wi a e ko na be se Ghana frama na e gbo no John Dramani Mahama ye dey adi ku jo bai Bossa youth organizer. Fantastic. We make a chance say on a mosquito name. Wakasa with Vin power. Now who says no canon? It's so come. Okay. Honorable, that I was say. Yame Oshra. Dear Abacam is free NDC Royal Ladies at the Giant. Sanso na kruye kuo ye omo wo nwada ho ye mamenom ona bi sivia kubo na mamenom ku so omo nwada ho omo soso de abahase DJ my edum ne ba ko na ye de prapram na fei DJ my edum no kakra be meet menu na ye prapram ona bu sivia kubo na ona soso mra boy nom no ha toy Royal for one brother for my mother. Royal for Mama Sorry. Great warriors. And I pay youth for change. Youth for change. Now they're my brother.
Romeo. Sabi. Romeo, bra. Bra. I said I'm in chair. Okay. I was saying for being pepper being tenacity. Now. Yes, sir. Yes, sir. Obi atrase. Yes, sir. Obi atrase. Yes, sir. Obi atrase. Yes, sir. Yes, sir. Body girl for the almost more kwa. Yes, sir. Osan kafusi bibia wane brewo bia. Yes, sir. Yes, sir. Obi a pastor Branachi. Wow, pastor Branachi. Yes, sir. Kabiru mo. Yes, sir. Ha, fantastic. Na Romeo. Shalifu, aha. Injina nenim. Jana chai. You crab ya fabra betum. Pia. Ona bobi odi bi betum bia no no aka bi a chense nyamehia no. Ansana wakasa. Eti sabe ona bu jinadwem. Ye hwe wa fi wani na hwe. Aha, ana behu. You crab ya fabra tubo no fashion na we see bi akubu anu wanyam. Na ye hwe Chastela. O sorry ye no. Edomo a ubeshia no no momeda odo adi kire no na ye hwe. Say the ubeshia mani sika no. Sa na mo de beto aba na mama. Ko che odo adi me hwe. Ko bia se fo ye twem mo che odo adi me hwe. Chama na bisho. Mo che odo adi. Mo na odo adi. Fabi betum ye hwe. Say no presse. Honorable Malam Namisha, Honorable Abdullahi, former assemblyman of Breno, 100 Ghana cedis. Yes. Apina no. Yes. Bibi Father Tum. Apina Madam sorry. Apina Namisha. Fantastic. God bless you. Apina DJ Manyune fast yamasa. Apina Yesremo Oba Honorable Mame Obishra Neba. Omo de la Neba. Madam Venda. Yeah, why is this in Ebano? Yes. Oh, Namishramo. Pa. God bless you. God bless you. God bless you. Yes. Yes. I can't just what? Namisha, Papa. I think I can't blood. Oh, I said if my person is able to ever never show what I can't ever do. Say, never show what come on. Every no come every. Oh, Emma never show. Right now, never show. When you go out, never show. Asha, never show. What was the back limited? Never show. Why are you? Why do you never? Yada Masipa. Just SIC, yes. SIC policy, I cry, never show. Oh, Emma, never show. Emma, President Song. Moses Samano. Frank Samano. Sister 56 Mano. Man and Yabri. Oh, man, never show. Sister Man, never show. Oh, Emma, never show. God bless you. Oh, Maxwell Dopa. Honorable is grateful. Thank you, DJ.
Thank you, DJ. Wabampa. Thank you, DJ. Yes, Mama was saying. Yes, Agwefe. Francisca, when you team no Monkosi, Namokaya, Obio, Sehabe Huno. Miss Remo. Aha, Mama Yadea, Hanopon. Abusiafo sabrede ye dane baton no sibi frag no yifri nanim sa nesa akoto yesemo ebere obekasa no obi amfa phone sanse dwumedi na live e wasrewa TV a ona enni ha nyina na ehwe na ne speech no so ebekọ radio ni TV ye benya ne clear na sabi TV anya dey ema monti we dey DJ with your due respect manage the microphone for me hwem kasamu no ma ye pekukwe no abra onabo ebema nano disem sabre de obetime de skano akọ onabo we free onabo Mohammed Kojo Abuosu so de boa mujumede onabo sabre de the floor is for you. Elezu Echo, former municipal chief executive, Honorable Mohammed Kojo Abuosu, Nanano, distinguished ladies and gentlemen, friends from the media, Madam Osibebri, and Monyama Kofi Asmai Ashami, Youth for Change, and other youth groups. Adigan started the whole thing. Adigan, I salute you. Fantastic. Atosoja came second. Atosoja, I salute you. Fantastic. Kofi Asmai Mampo combination, I salute you. Fantastic. Kofi Asmai monument in here, papa. Mefa asida ana mefa akonya weso ade Kofi Asmai ase without Kofi Asmai who am I mabasramo akonya samoma makonya na mama somo as assembly member satan na me babu foforo am ya SRC president am a free school Musunya Technical University na ABC da asa Akala Ofri Kofi Asmai Atima Papa SRC president our any of the universities our Ghana Osha Obi Anawa try bi no the vice president Ayeminia Kwakubeko Madam Constance Ba no Kumasi Technical University one of the vice president the media Yamiya Madam the SRC president Anami Fikoma. No, actually, we are school. We are the first person now. We go here to my Barclays Bank. I go to Babi branch. Accra. Now, we free honor and I'm back on to say assembly member. 2019. Out of the 8 police stations, I will Kofi Asmai. Moya Madam Ami Vinini. No, actually, Mbuane Eviano. Sabi. Mani Kofi Asmai Abro. Nientra ama the youth. Ane so we to make yasia. The teaming youth. Our hana. The omo sa omo sonya. Obia so so ba ba mu a obaboa omo. Omani da so. Na usha nyema mebeye ebi enie as assembly member. Me ya 40 dual desk. Yaka dual desk enkonya nipa mienu atoso adema otu asika aye primary school mana o ka se play akwala maku 10 you see brilliant but needy omuni muadia but awufo no enibi akwala maku 10 ana busumi bia memo obi 100 cities from me am support busumi bia 1000 Ghana cities ana the brilliant but needy students our Kroma Eyesu ano akawa emrante wo Kroma me na me footballer
before Odoma Bro, Apple Red Lions, if you are Echo Bobo, House of Folk, and the children from Araras, I'm going to promote me by senior side. Not begging by me, Bobo, a good in some, I'm at my mobile bill. And see, I know I'm going to ask mine, they do New Year Biana, me, and I'm supporting Monte and my package, so I am the chibi biano mi wuse amaba we bi abaha ahome yi bi etum supporting honorable enya bibia o amaba wa we no matra nursing training college so how many years anya ye honorable Yakubu Yusuf me fa no ana me dem kwala akọ ama ene omawie nursing training college anya me adoma baba be posu omo na kofi asema muntie asandani sir me bedi asande for 4 years. I call him 61 and I'm going to nursing training college. Na yemi teno. A big our program, a big what program yasi. I am from a metal of the dancer. I was this year. I call him I am 37 and I'm doing a teacher training college. Our program. And I call him 7. And I'm doing a university. I will come now, out of the 61 nurses, I do a macro free commander. A big called Laura, a big called Damango, a big called Kifu Plaso, a big old Manton, a big old Nalerigo, a Yesu. Oba, a year teacher training college, a Colony Damacono, do to an Aguna College of Education, a Dientra, Kofias in Nipa, and I am the principal. A treasure, so Kofias in Nipa be up a prayer there. Minia Sabika Bibisa, a prayer the buyer and who's MVP for the channel. No maniachi. You know why? A treasure Kofias, we live in unity, and we are not away. Because, sir, Kofias in Nipa, Abba principal. I'm not the Wamuko, that's what me boy. A better than the honorable Yakubu Yusuf. I pray a year MP and a Bakoma, Kofias Manda Yiminu, Minister of Another Board. Now, and yet, no, I call my name. I can't say no. Assembly Mamadin 4 years. I'm not pray. I call my name. Nipa Biano, Abrabum, also Yana, Opriko, and to make a pray. Parliamentary primaries, our mampo. Na Yamia Aguaye, Yamia Nina Kofias former. Yakoyano, out of a 1,000 plus a year vote, Miyamus 723 votes, as against 284 votes. A child said, Abba Miyano, a BC woman, Pompatamwada. Now, the side record, you know, and I did call election 2024. I feel a BC that for the first time, Kofias man, you're the seat, you know, about that. Now, Mimiano, I don't follow me, but I can't be actually. My colleague, the German, and then I may America say, so what did you make the Bishop and Sir? Memfa and to Jonas. If you say, if you Barclays Bank, because SIC Life Insurance, and then Bebe, Minamia National Marketing Officer at the Mount Osu branch of SIC. Now, Mikobu 2017, every year, be award Best Marketing Officer. Who is the best marketing officer now? The more Koyama Amanone, Echo the holidays, Asaba. Wobia, a minimum of more than 40 years. Yentimi Anya, Emma Mundi Kunimuda. A minimum of more than 40 years. Omitimi Kunimuda. Mwakwana, Mikomu 2017. 2020, you are nominated me best 100. You are both free to us. I buy Mwakwana, I mean, I'm third. 2021, because I'm a detailed idea, my bomb homody. You are both free to us. I need 100. You are a test of confiance in me, I'm a defense. And one can 2022, Miss Mentoni, and I miss the defense. I am here to December
18th Epia Mesa Winnie the best as a Kofiase Ehana Yamitano Achel sir Juma Piano Yadamawa Mia ho Maya Nafa Gracia Nafana Misho na wonyina ho a yase sa wonyina ho a na me yadan obepeja Kofiase mai edienti ana me ba be MP Munti haye adienti ana me ba be MP ni entama me bo ade we so ne sa Kofiase enemo na me program Krobia so ba bia megina no obia ni chefa maboso ama wono so ade Potokasa was the intention any day. The first intention is a mapu our Kofiase, no per football pa, with the AstroTurf above Kofiase. With the AstroTurf above Kofiase. Sabi, Memma, Ametu, and as a member of German Kofiase, media no Emaha, will be there, will be some man for mine about AstroTurf, and then Yabusana was it. One of the kaya as a one year. Sabi Opadia with a crocro and a casada, and yes, Sabi Casa, Yaka, Ejimiti, Abushantemu. Again, a mere Tosumianu, I'm a Deba Kofiase. Most about 70% of Kofiase, my Omia Piafo. Again, Omuhia, a fertilizer free. I was saying the Mahomo, a Sunday, a year we decide. And Acadia seedlings, Akamo, John Dramani Mahama, His Excellency, was saying, Yaba the Pierre, a year mechanized farming. Maya Sapie, a year Santa, a beer Kofiasi zone. Yaba the Pierre, a year Santa Bua, fertilizer was our, we decide our seedlings, our, a beer carrot farmers, Mwabaho, Mepasamia carrot, Minisika, a dear Namaya. Neya mo sili bi na nipa mi na de agina mu ama utu a wa ba betuaka abran simu bi ade eni o kisi amen ati anu bi ana ya ba abaye ama kuafo no ade atawo mo again Kofiase mai ya say ya ba boa aye mabu no amabu mu a ni nta mu a ne ta wo hwe abrante ya oja wo twawe abeku so what did you call military? Who is a Bafana and Fano? Mano Casa, military recruitment, other security agencies recruitment. Men are my fire service for omission of small. Obacolo, lay a farmer, probably Kofiase Nibianim, Adiganim, Atoso Janim, Apayo Sinim, Asuyataba. Say, Mampon Grass and so, Momayaso, Yaka Homo, Yadiane, Montuabana Mame, Meba. Your fire service, police, immigration, ambulance service, prison service, Munina, Mubekobi. Eyesu, Usha Kofiase, Yasi Secondary School, STA4, Adaroma, and Yasi Secondary School. Now go on dormitories, and a person, and Shani, or Penny Bio Jasiwa. Musumu die munye nyame atom na samo boa me a me ba ye besi dormitory kasia ama aya castet na aya entrance me anya me fa nyame atom a mebupu entrance no na masini kama obaba bedu wa mo sa castet abe different ati Kofiase mai montamachi nyame atom a mo so matede na lastly Kofiase mai motitum sa Honorable Daniel Apo, a chairman of blessed memory. One of the Kofiase Nsuo by Mebuana, and the Kofiase Nsuo Juma, and Yajuma, Yamia Tuma NDC Bar, Yabal Revival, Kofiase Nsuo, Ama Wobia, Asanya Nsuo. I read the man with the Abuwa Pamwa, Kofiase Mai, Yasi, charity begins at home. So, who may be a fearful tower chair. Now, but it's a fire as a part of Kofiase mai this time round. We hear about 85% of the total vote from Kofiase here. Now, I know the pushing it. I'm out with that call, and to my this idea, I'm going to my name. More support to me. The support for Honorable Yakubu Yusuf is a support for Kofiase mai and a support for your future. Montamachi,
na yame adoma me de Kofi Asmai ane eye the entire Mampo constituency abeko boshe asase no so mesramu ubedu ba bia wose onabu yakubu da meto aba ama no ba media the MPP mesramu ba bia odwan china no na wa so echina wa momwa me papa na momwa me na ye nyina yama abamu 7th of January ya misramu nyina abushafo DJ Mac yamo esanka abushafo DJ Mac yamo esanka se fa bosa maro Yakubu yabada honorable ase enye ize eti yabema o andi so tomba ko na o de twa onase na fe de every permanent same there otimi kani nyina wa ha na yada adwumade se no ye ba say rally e wa ha obela chine campaign e wa ha eno no susu no ya ye penifo ye papa doma abeba first in history Papa Mahama Baba Krude Masi. Wow. Brian Lanche on his campaign. Wow. Eti Mukama come to the blue. Obia dear Ebaba Metisene Obi Cast. Ayasua, Yako Sukune, more Muslims and Jumani Ninano, Muchafa Obia Nidia Kama Kaka crab. Sawaba and a castel. Omusu Quantala upon no ye tell near. Ususuno. Unya 50 pama onya sika yede atugoto etini nyina no kakra obia mesifo obenya wadwuma ye oji na si training aba na befa mesifo wa ha captain ni benya ne dia ye datishi benya ne dia ye plumber benya ne dia ye painter benya ne dia ye upe na apede enti obia die wo enti osi obia bedidi Kofi tribu asipedi ansama na cha bitanga yes abitanga so do be DMP Kofi yada wase ona mo betimi atrase DJ idumi tuma na omo se o peso sa ona bo mesewa we de mese ona bo sa de omo ase DJ yakọ ona bo sa I'm not here anymore.
program no so every night CIA Kabosia every day na jo enti busia for na me hira mo pa youth for change okufiasia enti great warriors atonso ejafo no Yenuanom yadamu asipa na weso ya be hihye match ya be football competition etino youth for change me brass set yonko brabo pa na ono bu isivia kubu ne bibia ono so say o de we no so tie ono abodie no echi semo famwa adwumadi no abusuafo Ebenezer de onyamedien aba abedruni ya de asida bema nyame otiase de asida so bema ala esanse nipa susu se nyame amaho kwaya etimi mem dwumadie ye nhyiase be na ache Ewrade nam ne dom so watiwie mu de amaye wa mawia kase bia mo yantimuso yantie sefitin rani anopa yede kai edi konfro no wodi moto ni nyina no onyame ne ala aboye ho baya yebeda Ewrade ase sanso na dia sita ni bi ma atitrafo eto yesafre wo mo ombetra prunity edo mo ase ye constituency executive members am bae edo mo ase yenuanom great warriors of free atonso ejabae nyame hyiram sanso na royal ladies so a wode monum nyam beta adwumade na chi nyame ohyiram pa ewo mo so adefefede a obabe ya mamenom ya papa no mo a osusu mo de mo adaje mo pre manu onyam ne musika na mo ba onabu isivia kubo hoto abeta adwumade na chi no yakopon wo hyiram pa former municipal chief executive Honorable Mohammed Kodu Abosu Honorable also we salute you Ezoko caucus coordinator chief driver founder omna DNDC eba okura ne poma kakra na osesa no ho miensa waya de pa o t-shirt go party ya be kono wa kodi any party executive members mo kofia sinyina mo fata kwesi waya de obantempa afa wachese party na ade awpe na upe oni ti cheki ye fie nuanom MPP fo aka cham sama se no ne ntokwa ye to ye safra omo so aba betachi abekomot asem kama na otwe se ne omo susu be program bi omo be fresh ye be ko ne akota omo achi na ye fefe na mo se pane de ye kana ye mo tie ye no mo na mo be jeje se de da bi ye kase obi nkoji 40 million ameka se onya ahwe oso de jamaneka sa sike modo pa na uchi ye nyamaneka 40 million we ya campaign message som anke fa to fertilizer ne sa koku ba ku fa makua ne bia okufia se godo machine no gewetin de ayefu enti ye do bibia se ye kase bodi na enya de ayebeko ye wura ibra oba yokom ya mame no mo firi mu ada ho ba ye e mo ada ho fo mai na mi hira bo ba Yakubu se woda mo nyina se e wa de fede a mo aye e de amano ya da ye nua ba ma kwa kusi bi susu ase me se mo krabo ni bi wa ha no so bo mpa ye fa mai malam Anna. Okay, sponsors. Ajapa Costo, Omo Boye. Ajapa Costo, Omo Bopa, sponsors Abi. Yemo Abaso Sense Kuma. Open up part Ajapa Costo. Omo Tina Boa program now I successful. Samson I sister to ono susu eboa. Omo bibia and net medi. Odo bre usika wa ho fe wa no nyam
nyinaa ɛne yɛnuanom a mobaeɛ moamɛtena ase a mogyina tenten kwam hɔ nyinaa yɛda mu nyinaa se yɛdi mmɔdi no mako aseda no aka no nyame yɛ adom ahomakye yɛbɛtoa so ɛwɔ information center malam ɔso fa ewie wɔ nkramum tikye kedie yɛ team ɛde ɛda ma aboa de ɛhyɛ aseɛ wɔ asɔre mu a ɔsoso no fa ewie wɔ nkramum na nyamiase ɛde nyamiase saa de nyamiase sɛ wabɔ yɛ ho ban abadumagye aba wie bɔkɔɔ yɛn nkramofo de yɛka wie sallu ala rasulil karim sallallahu alaihi wasallam nyame ɔmfo obi akɔdu fie bɔkɔɔ ɔmo a mofiri akyinkyini bɛnkyɛ ba nyinaa nyame mbɔ ɔmo ban pranɔpa dwumagye yɛ antimɔne bɛ nyame ma nyɛ nkonimdiɛ ma kofiasema nyinaa يمكن كفاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين yɛda mo nyinaa ase
Come on, man.